Kapayapaan po kaya kayo, panibayong aldo na naman yung kaya katang pamagaran. Nano kaya yung masanting tanggawan, banapanatilian yung kapayapan ninyato. Ababasa mo kinjaryo ang pong apapanalbemo kin telebisyon, ing malalyaring kaguluhan ninyato. Bilang kayanakan, makanano kang makasaw, banapanatilian ing kapayapan. Learning competency. Kening lesyon na ini pakibatan taya nung pakanano tamong apakit ing mading alimbawa o hemblo ning kapayapan o makikoda ESP2 PKP 3B. Panigaralan tayang masalese. Subupin, panuto, lawen tayong litrato, kaybat pakibatan lareng makatuking utang. Isulat lareng pakibat ing kekang kwaderno. Lawen litrato. Bilang 1, nano ing apansinan mo. Nano ing apansinan mo. 2, usto ko, mi papatela ding anak. Bilang 2, nano ing aramdaman mo inyang ikit me ing litrato. Nano ing aramdaman mo inyang ikit me ing litrato. 2, usto ko, me lungkot. Bilang 3, naning palagay mong sangkan o bakit mi patela reng mi kaluhuran. Nano ing palagay mong sangkan o bakit mi patela reng mi kaluhuran. Usto ko, atin lang ali pagkasunduan kaya mi papatela. Bilang 4, naning maging epekto na ning milyaring ay ni. Nano ing maging epekto na ning milyaring ay ni. Kagaling mo, maging basagulero la ding anak. Bilang 5, nano'y masanting agawan ban alina miras king pate. Nano ing masanting agawan ban alina miras king pate. Usto ko, isabyan masalese nung nanuman ing rason na. Bilang 6, nung metong kakaring kalugod randareng atwa, makanano kang makasaw ban mikasundula rin mikaluguran. Nung metong kakareng kaluguran daring adwa, makanano kang makasaw ban mikasundula rin mikaluguran. Kagaling mo, pisabi ko la ding adwa at paliwanagan ko la. Ing kakatamong lesyon, yapin niya yung kapayapan ning balen. Manyaman manuknangan king ligtas sampung matahimik a lugar. Ing matahimik a lugar tandane ning maunlad a komunidad. Bilang kayanakan, magsilbi tamong makasaw ban mikalat ing kapayapan king yato, ban mapigilan ing kaguluan. Ing maging ehemplo halimbawa ning kapayapan, metong yang mabisang paralan ban makasaw king pangarapan tang kapayapan. Balikan. Basan na rin makatuking panyalita, isulat king ipakibat ang papel king gusto, nung magpakit kang kalinisan ampong kaayusan king pamayanan ampong aliya nung ali. Bilang 1, iyugseng basura, adyang no karin ko, buring iyugse. Iyugse ing basura, adyang no karin ko, buring iyugse. Gusto ka, aliya. Bilang 2, sumaw kung mamalis ampong maglinis king dalan. Sumaw kung mamalis ampong maglinis king dalan. Kagaling mo, gusto ya. Bilang 3, sesen ko reng tanaman ng imako. Sesen ko reng tanaman ng imako. Gusto ka, gusto ya. Bilang 4, ikawani ko rin basurang mabubulok, ampong ding ali mabubulok. Ikawani ko rin basurang mabubulok, ampong ali mabubulok. Gusto ka, gusto ya. Bilang 5, iyugse ko yung basura nung nukarin magsilbing manugse. Iyugse ko yung basura nung nukarin magsilbing manugse. Kagaling mo, gusto ya. Tuklasin. Panuto, basa niya yung kwento ampong pakibatan niya ing kutang kinlalang. Ing pamagat na ning kwento, kasundudengan ng Romeo E. Taruk Jr.
Iriku metong yang magaral kin kaduang baitang akasundo na rin kanggang magaral kin eskwela. Neng abak akalub na eskwela, nakakalingwan ing panabili na ning kayang ima maging maganaka ang pong magalang kareng kalupang tao. Dakalya kaluguran iriku king eskwela. Mayayama la rin kayang mestra ang timurin ing principal ning eskwela. Palagi kasing makatiman iriku kareng kayang akakasalubong king dalan. Pakiramdam da ing buong aldoda maging yang payapa nung ayato na lang Rico. Misan yaldo, ikit nung mipapatereng kayang kaklase, yarman ang Poitino. Kung mipapate, tandaanan nyo, may kaluguran kayo, ding kaya kaluguran dapat may kakalugudlo. Ing sabi ng Rico, manibat kanita alina na mipate rengadwa. Suriin, panuto, pakibatan rin makatuking putang, agpang king binasang kwento. Isulat siyang pakibat king kekong kwaderno. Bilang 1, ninong anak ang mag-aral ing kasunduda. Nino ing anak ang mag-aral ing kasunduda. Uwa, gusto ka, Rico. Bilang 2, naning panabilin ng ima ng Rico kayo. Nano ing panabilin ng ima ng Rico kayo. Uwa, kagaling mo, maging managkanaka ang pong magalang kareng kalupang tao. Bilang 3, bakit mayayama la rin tao king eskwela kayo? Bakit mayayama la rin tao king eskwela kayo? Uwa, gusto ka, uling palagi ang makatiman. Bilang 4, nano ing dapat mong gawan nung ikit mo rin kaluguran mong ipapate? Nano ing dapat mong gawan nung ikit mo rin kaluguran mong ipapate? Uwa, gusto ko, yawat la at pakisabihan. Bilang 5, nanong masanting apanugali ng Rico ang magsilbi mong pamarisan? Nanong masanting apanugali ng Rico ang magsilbi mong pamarisan? Uwa, kagaling mo, maging maganaka ang pong magalang kareng kalupang tao. Pagyamanin, gabay na gawain 1. Naning magsilbi mong gawan karing makatuking sitwasyon. Isulat siya yung kekang pakibat king kekang kwaderno. Bilang 1, mamyalungan kong may kakaluguran, apatid na ka nin metong mong kaluguran at may sakap ka. Naning kekang gawan. Mamyalungan kong may kakaluguran, apatid na ka nin metong mong kaluguran at may sakap ka. Nanoy kekang gawan. Uwa, gusto ka, magpasensya ko at sabyan ko na eke apansinan. Bilang 2, ikit mong mipapatereng kekang kaluguran king metong piyalungan, naninggawan mo. Ikit mong mipapatereng kekang kaluguran king metong piyalungan, nano inggawan mo. Uwa, kagaling mo, iyawat pula at patisabyan. Bilang 3, dakal ka piyalungan king bale. Kauli mo, ikit meng kekang paboritong piyalungan, asira ne palaning kapatad mo. Nano ing panamdaman ang ponggawan mo. Dakal ka piyalungan king bale, kauli mo, ikit meng kekang paboritong piyalungan, asira ne pala ning kapatad mo. Naning panamdaman ang ponggawan mo. Uwa, gusto ka, malungkot pero ala na akong agawa, ibiye ko nemo kayo. Bilang 4, ikit meng selikot nening kekang kaklase ing ballpen na ning kekang metong mupang kaklase, naning magsilbi mong gawan. Ikit meng selikot nening kekang kaklase ing ballpen na ning kekang metong mupang kaklase, nano ing magsilbi mong gawan. Uwa, gusto ko, pakisabihan kaya na aliwusting gewana at babalik kaya kayo. Bilang 5, nasasaryan mi tauliking klase ning kaklase mo. Mi pakarineya anya kilyandereng kekang kaklase, naning magsilbi mong gawan. Nasasaryan mi tauliking klase ning kaklase mo. Mi pakarineya anya kilyandereng kekang kaklase, nano ing magsilbi mong gawan. Uwa, kagaling mo, sabihan ko na alinala mapansinan. Gawain 2, panuto. Nano na rin sangkap ang manatiliya ing kapayapan ni Yato.
katmuan niyang mawalang letra in kahun ban mabuuya in salita. Bilang 1. Pamagpakit masabal king kaparang tao. Pamagpakit masabal king kaparang tao. Uwa gusto ko. Pamikalugot. Bilang 2. Pamamamye panahon bage sikan king kaparang tao. Pamamamye panahon bage sikan king kaparang tao. Uwa kagaling mo. Pamanyaw. Bilang 3. Pamagpakit metong apilubluban ampong pamangawa. Pamagpakit metong apilubluban ampong pamangawa. Uwa gusto ko. Pamisan meto. Bilang 4. Aasaan me king nanumang oras. Asaan me king nanumang oras. Uwa kagaling mo. Pamikaluguran. Reflection card. Isa-isip. Ing panagimpantang kapayapan, kinyato, magsilbi ang malyari nung imbalang metong atinyang kapayapan king kayang sarili. Maginyang metong ehemplo ning kapayapan king nanumang oras ning kayang ge. Ing kapayapan manibat king kakatamong sarili sang kanya ban matiling kapayapan king yato. Isagawa. Gawain 1. Naning magsilbi mong pangako bilang metong ehemplo ning kapayapan. Bakasan ming kekang palad at isulat ming kekang pangako. Gawan niya ni king kekang quadern. Nanuya ing sagot. Uwa kagaling mo. Aliko makipate maski kanino. Gawan 2. Pakanano nga pakit ang ehemplo ning kapayapan. Di na niyang batwin ing katulid ng sitwasyon. Limang batwin ing peka matas ang pangmetong naman ing peka mababa. Deng sitwasyon bilang daring batwin. Bilang 1. Kaluguran ko ngan din kakong kaklase. Kaluguran ko ngan din kakong kaklase. Mamye kong ustong payo kareng kakong kaluguran. Mamye kong ustong payo kareng kakong kaluguran. Iwasan ko ing makipate. Iwasan ko ing makipate. Manyad kong pasensya kareng apa na sakit ko. Manyad kong pasensya kareng apa na sakit ko. Mamyalungan kong patas kareng kakyalong ko. Mamyalungan kong patas kareng kakyalong ko. Kuwanan niyang kabuuan. Lawen ming score mo. 23 hanggang 25, peka magaling o ehemplo ning kapayapan. 19 hanggang 22, magaling ehemplo ning kapayapan. 15 hanggang 18, katamtamang ehemplo ning kapayapan. 11 to 14, may nang ehemplo. 0 to 10, peka may nang ehemplo. Gawan 3. Pasuyan ming kekang pang-ehemplo ning kapayapan king bali, pasagot may ni kekang ima o kapatid. 5 ing peka matas, metong naman ing peka mababa. Bilang 1, sasawag king obra king bali. Sasawag king obra king bali. Makibat magalang kareng makatwa. Makibat magalang kareng makatwa. Mapamye kareng kapatid. Mapamye kareng kapatid. Magpasensya kareng kapatid. Magpasensya kareng kapatid. Manyad dispensa nung migkamali. Manyad dispensa nung migkamali. Wananding kabuuan lawan ming score mo. 23 hanggang 25, peka magaling ehemplo ning kapayapan. 19 hanggang 22, magaling ehemplo ning kapayapan. 15 hanggang 18, katamtamang ehemplo ning kapayapan. 11 hanggang 14, may nang ehemplo. 0 hanggang 10, peka may nang ehemplo. Tayahin, panuto. Isulat siya keng pipakibatang papel isunduya nung ing panyalita magpakit siyang ehemplo ning kapayapan ampong itok nang ya nung alineman. Bilang 1, may mut ko kareng dialungan ko.
Maimot ko kareng yalungan ko. Uwa gusto ko, itok nang yo. Bilang 2, mangyeko king klase. Mangyeko king klase. Uwa kagaling mo, itok nang yo. Bilang 3, eko magsalitang totoo kareng kaluguran ko. Eko magsalitang totoo kareng kaluguran ko. Uwa gusto ko, itok nang yo. Bilang 4, madalas kong makipate kareng kakong kaklase. Madalas kong makipate kareng kakong kaklase. Uwa gusto ko, itok nang yo. Bilang 5, madalas kong makatiman kareng akit kong kakilala king eskwela. Madalas kong makatiman kareng akit kong kakilala king eskwela. Uwa kagaling mo, isundo yo. Bilang 6, manawat ko kareng mipapate. Manawat ko kareng mipapate. Uwa gusto ko, isundo yo. Bilang 7, palaging yako ing manimuna king pate. Palaging yako ing manimuna king pate. Uwa gusto ko, itok nang yo. Bilang 8, luluguran ko ring kakong kaparang tao. Luluguran ko ring kakong kaparang tao. Uwa gusto ko, isundo yo. Bilang 9, sasaupan ko ring mangailangang sawo. Sasaupan ko ring mangailangang sawo. Uwa gusto ko, isundo yo. Bilang 10, papayuhan ko lang usto ring mipapate. Papayuhan ko lang usto ring mipapate. Uwa kagaling mo, isundo yo. Karagdagang gawan. Bilang ehemplo ng pamamiyang kapayapan kareng tao, nano pang masanting gawan. Isulat lang kareng banderang dadalan ng pati-pati. Gawan niya ni king band paper. Nano na ding sagot. Uwa kagaling mo. Eka makipate. Manyag dispensa ning midkamali. Luguran la din kaparang tao. Irespeto la din kalupang tao. Hangganem Kenny. Salamat!